Tancap gas guys. Ih, langsung gelap guys. Wow. Asapnya guys. Tancap gas guys. Ih, langsung gelap guys. Mitsubishi Oren muatan sawit guys. Asapnya guys. Gelap langsung guys. Guys, batu bara. Fighter ya, muatannya tinggi. Aduh, mantap mantap. Keren juga basurinya. Asapnya guys.
Uh. Wah, nyangklak nih guys, nyangklak. Yuk. Ah, kan. Nyangklak deh guys. Yuk. Asap. Ih. Ya. Dia nggak mau apa, dia merapat ya. Oh, muatannya guys. Wow. Zigzag dia guys. Oke. Oh. Yuk. Tangki merayap. Langsung ngebul pokoknya. Hino 500. Ekspedisi muatannya lumayan nih guys. Dari bawah aja udah mulai merengek-rengek guys. Wah, disusul dari belakang bok. Salib. Nyangklak. Ih. Pacu dia berpacu. Hati-hati, Pir. Oke. Wih, ini. Wow. Oh. Oke. Kanter. Mereng ya bro. Oh, batu bara guys. Disusul Hino 500 kargo guys.